Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Gaming Clubhouse Official. So, pada hari ni, macam korang tengok dekat tajuk, hari ni adalah kita akan masuk balik kepada series Hot Take yang lama dah tak ada, around 2 bulan dah tak ada. Yang last ada pun pasal God of War. Itu pada tahun bulan November tahun 2025, itu tahun lepas. So, tu pun video pertama selepas comeback lama. So, lama sudah tak ada Hot Take ni. So, hari ni kita kembali iaitu episod kedua series Hot Take dalam channel Gaming Club Official, yang itu game lama tak semestinya game tu legend. So, apa maksud yang aku cuba sampaikan dalam video ni? Maksudnya, game lama yang korang main, aku bagi contoh saja Medal of Honor, Pepsi Man, game-game lama PS1 ke, PS2 ke, PS Vita ke, PSP ke, game-game macam tu dia dinamakan legend. Tapi sebenarnya hakikatnya game tu biasa je dan tak legend mana pun. Dia digelar legend sebab dia nostalgic. Bila lama tak main balik, dia rasa game tu best. Sedangkan game tu boleh lah kata zaman dulu boleh kata best lah sebab zaman dulu tak secanggih zaman sekarang. Tapi bila kita main balik game tu zaman sekarang, game tu, satu game tu akan digelar legend ataupun memang best bila contoh game tu keluar 2001 ataupun 2002. Kita pun kita ambil 2005, game tu akan still best walaupun dimainkan pada tahun 2026. Itu baru kita boleh panggil game legend. Tetapi bila game tu contoh keluar 2007, 2002 ke 2004, game tu dulu best. Tapi kita bila main sekarang, kontrol kaku, macam-macam benda yang tak kena. So, yang tu kita tak boleh gelar game tu legend lah sebab game tu ditelan zaman. Kalau game legend pula, dulu best, sekarang pun best. So, kiranya game tu tak dimakan zaman, setiap zaman dia boleh hidup. So, without wasting time, marilah kita masuk ke poin pertama. Dan sebelum aku mulakan video, jangan lupa subscribe, like dan share. Mari kita masuk ke poin pertama. Poin pertama di dalam episod kali ini adalah nostalgia itu sendiri menipu memori kita. Apa yang aku cuba sampaikan dan apa maksud nostalgia menipu memori? So, contoh aku ambil contoh. 20 tahun lepas Hamil Pepsi Man. Oh, rancak lah Pepsi Man tu kan. Tapi bila Hamil sekarang, rasa, wish aku main game ni time kecil. Game ni legend siap. Sedangkan game tu sebenarnya biasa je. Disebabkan Hamil time kecil. Dan time tu pula anda dah tahu game ni best ni biasalah 20 tahun lepas, bukan 2026, 20 tahun lepas. Main Pepsi Man kira time tu paling rancak lah Pepsi Man tu main dari PS1. Sedangkan game tu biasa je. Game tu average je. Dan bila kita main game tu balik, kenapa kita rasa macam game tu tak boleh dimainkan untuk zaman ni, dan game tu tak kena pun dimainkan untuk 2026 ataupun tahun lepas 2025. Ambil contoh, aku ambil contoh game yang tak kena untuk main di tahun ni, ataupun bila zaman bergerak dia dah ditelan zaman ataupun dia makin pupus lah kita boleh cakap. Satu game yang aku boleh bagi contoh ialah Medal of Honor. Sedangkan Medal of Honor ni boleh kata dia lagi besar daripada Call of Duty ataupun Battlefront. Kenapa dia ditelan zaman? Sebab kan game dia tak ada improvement ataupun penambahbaikan. Upgrade mengikut zaman. Dia tak ada. Dia stay dengan dia punya cara. Dan bila zaman berubah, orang dah tak nak dah main game tu. Game tu dah digelar mati ataupun dead game lah kita boleh panggil kan. Dan Medal of Honor still dengan idea yang sama dan tak ada pengubahan untuk mengikut zaman, mengikut trend kita panggil. So disebabkan tu sekarang ni Medal of Honor, orang dah tak tahu lah. Orang lama tak lah Medal of Honor. Sekarang ni orang tahu Call of Duty, orang tahu Battlefront, Apex Legends. Itu je, game-game tu dia orang tahu. While Medal of Honor dah lama dah mati. Dah kira orang panggil budak-budak zaman sekarang ni dah tak tahu lah Medal of Honor tu kenapa. Orang tahu Call of Duty, Apex Legends, ya game-game situ je. So aku boleh bagi sebab kenapa Call of Duty masih lagi game yang top game untuk FPS shooting game. Sebab kan makin zaman berubah, Call of Duty makin menambah dia punya kecanggihan tu. Game ni pun dia kena ikut trend dan dia kena ikut dunia betul juga. Tak boleh lah tahun 2026. Sekarang ni AI pun dah ada, macam-macam benda canggih dah ada. Dulu dekat perang dunia pertama ni, dekat perang dunia kedua ni, budak-budak sekarang dah tak mau dah kisah macam Hitler tu. Apa yang ada sekarang ni dimasukkan dalam game. So itu apa Call of Duty buat? Walaupun ada yang tak boleh terima hakikat yang Call of Duty tu dah modern sikit, tapi dia at least dia mengikut zaman. Kalau setiap game Call of Duty setiap tahun tu mengikut juga Perang Dunia Kedua,
Semua dah tak laku dah, jadi macam Medal of Honor dah Call of Duty. So sebab itulah Call of Duty boleh kekal sampai sekarang. Dia punya idea tak di dalam zaman, dan orang sekarang boleh accept idea tu. So disebabkan tu Call of Duty masih di atas, sedangkan dulu sama level dengan Medal of Honor, malahan bawah lagi. Tapi sekarang ni dah di atas, while Medal of Honor dah lama dah mati, dan orang dah tak tahu dah franchise Medal of Honor ni. So sebabkan itulah aku kata nostalgia menipu memori kita. Game tu sebenarnya biasa je, tapi sebabkan nostalgia, kita kata, kita label lah game tu legend. Sedangkan game tu average je, tak ada benda yang buat kita wow pun. Tapi dia boleh lah kita wow, tapi bila kita main balik sekarang, kita dah rasa lain dah. Sebab kontrol dulu dengan kontrol sekarang is a different thing, bagaikan langit dengan bumi. Sekarang kontrol dulu dengan kontrol sekarang tak sama. So sebab tu aku cakap nostalgia menipu memori kita. So itu adalah poin pertama di dalam game ini, di dalam video ini. Mari kita move ke poin kedua. Poin kedua di dalam episod kali ini adalah banyak game lama cukup sahaja. So apa maksud cukup yang aku cuba sampaikan tu? Cukup tu maksudnya dia sekadar itu sahaja. Maksud sekadar itu sahaja pula, game yang cukup dekat situ saja. Dia dah tak ada benda yang lain dah untuk mengwowkan kita. So such as game tu tak teruk pun, game tu pun tak hebat, game dia sebenarnya biasa-biasa saja. Cukup tu maksudnya biasa dan sekira sampai situ saja. So game tu pun sekadar boleh main je lah. So orang lama label game tu ataupun semua game lama sebagai satu masterpiece, sedangkan realiti dia combat biasa, mission berulang, pacing slow. So salah satu game tu, walaupun game tu lama, tak kisahlah game tu hang main zaman hang konten sekolah pergi cyber cafe ke, hampir warnet ke, game tu sebenarnya walaupun game tu game lama ataupun game yang nostalgia bagi hang, game tu tak semestinya layak di label salah satu game masterpiece. Kadang-kadang kita rasa bila budak-budak zaman sekarang, termasuk aku, main game lama, aku jadi macam, apa yang best sangat game ni? Aku main macam biasa je. Apa game yang aku main? Iron Man lah, contoh Iron Man PSP ataupun PS2, Iron Man 1 kan, yang lain ni. Aku main game tu, Sam rasa game tu nostalgic sebab diorang main time kecil. Well, aku yang sekarang ni, budak Gen Z main game tu, aku tak faham apa yang best sebenarnya game ni. Hanya terbang, tembak roket, enemy sama, aku tak faham apa yang best pasal game tu. Mungkin game tu pun mungkin tak sama level dengan franchise game Spider-Man 1, 2, 3. Tapi kau boleh still kata Iron Man tu sangat-sangat teruk dalam segi storyline, dalam segi combat, dalam segi dia punya terbang, sangat-sangat teruk. So sebab tu aku cakap game lama ni banyak cukup saja. Game tu sekadar situ lah, dia tak teruk, dia tak biasa, tapi dia sekadar boleh main je lah. Hang boleh bergerak, hang boleh tembuk orang, hang boleh tembak, sekadar tu je lah. Dia tak ada benda yang mengwowkan pun. Tak ada benda, satu benda yang additional, yang benda tu wow, tak ada. Game tu sekadar boleh main saja. Hang boleh lari, hang boleh tembak orang, hang boleh tembuk orang, boleh tarik orang dari dalam kereta, yang tu je lah. Game tu cukup saja. Tak ada benda yang mengwowkan pun. So itu adalah poin kedua di dalam game ni lagi. Di dalam video ini, so mari kita move ke poin ketiga. So untuk poin ketiga ni dia bukan macam poin, tapi adalah salah additional untuk poin macam sub point lah, sub topic untuk poin-poin yang ada lagi. So adalah movie tie-in game adalah poin paling jelas bahawa game-game lama tak semestinya game tu legend. Apa maksud movie tie-in game? Tie, T-I-E, in game. So game tu maksudnya dibuat dan dia juga dibuat untuk kejar tarikh movie. Dia kira game tu diambil dari movie. So such as Iron Man, aku cakap tadi, Transformer, Spider-Man. So game-game ni dia kejar tarikh movie. Dan movie nombor satu, of course lah, movie nombor satu kan nak buat game, lepas tu nak adapt dari game kan, dari movie. So of course movie nombor satu, gameplay nombor dua. So movie dah best dah, Transformer best, Iron Man best, Spider-Man pun best. Tapi bila main game, hampir apa pun tak jadi. So Iron Man 2008 tu satu contoh, Iron Man 1. Transformer pun aku boleh kata, orang kata nostalgia game tu, tapi bagi aku trash je, tak best mana pun, average saja. Dan sama dengan Spider-Man 3, mission pun berulang. So aku tak tahu kenapa orang kata game-game
yang tie in dengan movie, game tu best. Game tu dia kejap tarikh tau. Gameplay dia nombor 2. Dia nama besar je, dia nak jual game saja. Sebabkan kira movie tu best, tak semestinya game dia akan jadi best. Mungkin movie best, game average ataupun tak best langsung. Itu je. So itu adalah salah satu sub point untuk video ni, iaitu movie tie in game adalah point paling jelas bahawa nostalgic ataupun legend game-game lama tak semestinya game tu best ataupun legend. So kita move ke point ketiga lah sebab ni sub point kan. So kita move ke point ketiga dalam video ini. So point ketiga di dalam video ini adalah zaman dulu standard player rendah. Kenapa? Dulu tak ada banyak pilihan game. Kedua, tak ada YouTube review. Ya, dah line pun tak ada, YouTube pun tak ada, laptop nak cari pun kena sewa dulu dekat PC. Dan tak ada patch ataupun update. Ni pun salah satu benda penting. Patch dengan update tak ada. So dulu, zaman dulu, kira kalau game tu tak crash, game tu kira bagus lah. So disebabkan tu aku kata tak semestinya game lama dia game tu legend. Sebab dulu tak ada pilihan game yang banyak. Han tak boleh pilih game banyak kan, sebab boleh kata dulu kalau game tu boleh kata mahal lah untuk zaman dulu. Dan Han tak ada pilihan yang banyak. Kira kalau Han ada satu game tu, Han main game tu lah. Dan kira kalau time tu Han main game tu berulang pun Han boleh kata game tu best. Sedangkan game tu biasa je. Dan kedua, tak ada YouTube review. Ni salah satu benda penting pada zaman sekarang ni, yang tu YouTube review. Kalau YouTube review tu kata tak best, game tu auto jadi tak best. Aku ambil contoh Kak Ang lah. Ambil contoh siapa yang famous yang boleh review game ataupun gamer lah. Kita ambil contoh PewDiePie lah, walaupun dia tak review game tapi dia gamer kan. PewDiePie dia review game, ambil contoh Minecraft patch baru. Dia kata Minecraft patch baru ni mampu. Dah of course dia punya komen semua pun kata mampu. Sebabkan apa? Sebabkan PewDiePie tu salah satu nama besar di dalam YouTube. So YouTube review tu memainkan peranan yang besar untuk salah satu game review. So disebabkan tu banyak sekarang ni boleh kata tu benda penting untuk zaman sekarang punya gaming. Bahkan bila satu YouTuber yang besar review satu patch ataupun satu update ataupun satu game baru, bila YouTuber tu kata tak best, majoriti orang confirm akan kata tak best. Kalau orang kata game tu best ataupun melawan arus apa yang YouTuber tu kata, orang ni kecam balik. Itulah benda yang realitinya. So ketiga adalah tak ada patch dan update. Dulu mana ada patch, dulu mana ada update Wi-Fi pun tak ada. Nak update macam mana? So Haming game tu berulang-ulang. Contoh Haming Tekken 2, Tekken 3. Tak ada patch, tak ada update, akan main game tu berulang-ulang. So pakai kata berulang. Sekarang kita ada Tekken 8, Tekken 3 dah start ada patch update. So setiap patch update season 1, season 2, ada karakter baru, ada storyline baru, ada map baru. So benda tu tak berulang. So jadi akan jadi benda tu jadi best lah. Itu pun satu benda besar dalam gaming sekarang, ada patch dan update. So itulah point keempat dalam video ni. Mari kita move ke point terakhir di dalam video ni. Bukan point last, tapi ni adalah point second last, iaitu aku nak bagi adil sikit lah. Yang tadi aku cakap game lama semua tak best kan. Tapi sebenarnya tak adalah semua game lama tak best. Ada je yang best, yang boleh bertahan sampai zaman sekarang. Macam bagi dia contoh God of War, Metal Gear Solid, lagi apa lagi yang GTA, dan beberapa game Naruto. So kenapa aku kata game ni best dan boleh bertahan zaman? Faham? Contoh aku ambil ni 2026 tahun ni, ambil God of War 1, masih lagi boleh enjoy. Dan boleh lagi hack and slash orang, boleh apa tu tibai orang sana sini kan. So game tu masih lagi best sampai zaman sekarang. Yang tu boleh baru orang boleh gelar game tu legendary. Sebab sampai 2026 pun ni God of War 1 tu keluar tahun bila orang tau. Tapi sampai 2026 pun masih lagi boleh main dan enjoy. Orang yang main tu enjoy walaupun di tahun 2026 tu orang boleh gelar game tu game legend. Kalau sekadar nak apa tu, macam orang kata, kalau nak harap bukan nostalgia ya, tak payah kan. So GTA pula, GTA gila. Pada GTA 1 tu dia punya perspektif dari atas kan. Sampai sekarang dah jadi game open world lah. Sekarang ni GTA 6 lah, tak tahu game tu benda nak gila game. Dan orang dah tunggu lama ni. Dia kata 2025, itu 2026 pula. Tak tahu 2020 ambil lagi 2030 lah. So tak apalah, ambil lah masa kan untuk developer dah. Mungkin kalau keluar baru fan tahu, oh worth it gila selama ni aku tunggu, gila punya game.
dia punya reality semua detail kan. So macam tu lah, tak apa lah, take your time lah untuk GTA. So macam Metal Gear Solid lah, dulu ni gila salah satu game stealth yang paling best lah aku rasa kan. Tapi sekarang pun orang main pun boleh kata game tu best lagi ya, sebab dia tak tertelan zaman lah. Yang tu orang boleh kata game legend. So game Naruto pula, daripada dulu kita ada Naruto sebelum Shippuden, ada Naruto kan. Sebab tu Naruto Shippuden Storm 1, Storm 2, Storm 3 sampai sekarang Storm 4. Lepas tu dah ada Boruto punya edition pula. So game tu bertahan kan, dia tak tertelan zaman lah. Sebab kalau dah tertelan zaman, dah tak ada sambung lah Naruto tu kan. Tapi disebabkan aku rasa mungkin dia walaupun ikut Shippuden punya series, tapi gameplay dia still best dan combo dia pun still best. Semua karakter dibuat dengan detail, semua jutsu dibuat dengan detail, semua power ability semua dibuat dengan detail. So yang tu dikecualikan untuk yang mungkin tie in dengan series. Tapi sebagai gameplay semua best. So kita bagi 1 point untuk lepaskan Naruto daripada tie in game ataupun tie in series dengan series dia punya Naruto Shippuden. So gameplay ni betul boleh tahan zaman. So dia bukan harapkan nostalgia semata-mata. So sebab tu aku boleh kata game yang aku list tadi adalah salah satu game yang legend dan boleh tahan zaman. Dia release ke 2005 ke 2004 lah, main 2026 still best juga. So itu adalah point second last. Mari kita akan point terakhir dalam video ini. So point terakhir di dalam video ni adalah ujian sebenar untuk mengetahui salah satu game lama itu legend ataupun flop adalah main balik game tu, repeat game tu pada zaman sekarang. Aku ambil contoh God of War 1. Dulu humming time hang sekolah rendah, hang sekolah menengah. Sekarang ni hang dah ada anak dua, hang dah berjambang, hang dah berjanggut semua, humming balik. Masa game tu best ke tak? Kalau untuk hang game tu tak best, memang mengharap nostalgia lah. Tapi aku katakan majority memang aku kata best. Tapi disebabkan game tu best, aku ambil contoh lain, Dino Crisis. Zaman dulu humming asal best sebab time tu itu je yang best kan. Sekarang humming balik, asal kaku lah macam mana. Okay. So kalau sebab tu Dino Crisis pun fail dan sekarang ni tak ada Dino Crisis. Walaupun ada remaster yang katanya best, tapi untuk original dia punya version, bila kita kalau main zaman sekarang tu, orang tak boleh accept apa yang ada di dalam game tu. Dan gameplay dia orang zaman sekarang tak boleh, dia susah sikit nak tangkap dia punya gameplay tu. Macam susah gameplay dia untuk orang faham. So zaman sekarang ni susah sikit nak play game zaman dulu. So itu adalah point terakhir ni pendek je lah, iaitu ujian sebenar nak tahu game tu best ke tak ataupun game tu flop adalah main balik pada zaman yang lama dah sejak dia punya release. Sebab game tu release 2006, Amin 2026 sekarang ni. Game tu best ke tak ataupun hanya mengharap saja. So itu adalah point terakhir. So mari kita ke outro dalam video ni. Sampai di penghujung video dan minta maaf lah kalau muka aku marah macam tadi tu. Aku tengok balik video muka aku duk serius lah. So point aku dalam video ni bukan untuk menghina game-game lama ataupun gamer-gamer lama. Cuma aku trigger sikit bila kadang orang duk mengheboh-hebohkan game lama ni, cakap macam best, tapi sedangkan game tu average saja. Dan aku tak cakap semua game lama tu bosan ataupun average. Ada je game best, macam aku cakap tadi, God of War, Metal Gear Solid yang boleh bertahan daripada zaman dia release. Yang lama mungkin 20 tahun, 15 tahun lepas, boleh tahan lagi pada zaman sekarang. So aku tak kata semua game yang lama tu, semua game tu flop ataupun average saja. Banyak je game yang best, tapi sebabkan ada orang-orang lama ni lah katanya, yang heboh sangat game yang dia main tu best sangat pada zaman dulu. Tapi sedangkan ya realitinya, hakikatnya game tu biasa saja. So aku harap korang boleh terima aku punya opinion dan opinion lah pada dalam video ni. Nama pun hot take, so memang panas sikit lah kan. Dulu aku kata God of War vs Sparta better than God of War 3. Sekarang aku kata yang game lama tak semestinya best. So aku nak bagi tribute lagi korang. So insyaAllah hot take episode 3 akan dirilis pada minggu hadapan. Dan aku cari idea, ataupun korang boleh bagi idea tadi aku nak hot take benda apa pula lepas ni. So lagi sekali terima kasih dan harap korang terima opinion aku. Saya admin daripada Game Maker Official. Assalamualaikum dan salam sejahtera.